ni agahomamunwa ahangaha mu gihugu cy'u Burundi. Navuga ko ari ibintu bikomeje kuba bigenda bitangaza abantu ahangaha mu gihugu cy'u Burundi, bakomeje kuba bagenda bibaza ku maherezo y'ibiri kuba bigenda biba hano ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibi bikaba bije nyuma y'uko amashyaka agera kuri 5 ya opozisiyo arateganya kutazitabira amatora yo muri 2027 hano mu gihugu cy'u Burundi kubera Perezida Evariste Ndayishimiye. Ngira ngo tuze kuba tugenda tugaruka kuri iyi nkuru. Itariki y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi yashyizwe ku itariki 3 Gicurasi 2027, yatangajwe kuyo wa gatanu. Itariki ya 8 Gicurasi 2026 na komisiyo yigenga y'amatora seni ariko mu itangazo ryahurujwe hamwe amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD LTD nkarimo ishyaka rya CNL, Promana, Codebu, DCB ndetse na Frodebu, yasabye ko hategurwa ibiganiro hagati y'abanyagihugu nka kimwe mu bisabwa kugira ngo habe amatora ayariyo yose. Kubashyize umukono kuri ubwo busabe kwitabira amatora ya perezida byaba ari imburagihe kandi bidakwiye. Baratinya iki gusubiramo ibintu byabaye mu matora y'abadepite yo muri 2025 ariho bamaganye amakosa menshi kandi bakinubira ko kuva icyo gihe nta vugurura ryigeze rikorwa mu matora. Niyo mpamvu icyifuzo cyabo gufungura ibiganiro bya politiki hagati y'abanyagihugu kugira ngo nk'uko babivuga dukore amasomo ku byabaye nk'uko bakomeza kuba bagenda babivuga. Olivier Nkurunziza, umunyamabanga mukuru w'ishyaka rya Oproma, agira ati niba amatora ateguwe nk'uko twabibonye muri 2025, kwitabira amatora nk'aya byaba ari ibinyoma. Ibi byakongera guteza ibibazo ku rwego rw'imikoranire nk'uko na seni itegura amatora ntabwo yigenga. Uyu munsi turacyakeneye ku biganiro no kwizera ko kuri iyi shuro azaba mu bwisanzure no mu mucyo. Ku rundi ruhande, Doriane Munezero, umunyamabanga w'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ushinzwe itumanaho, yagize ati biteye isoni ishyaka rya CNDD-FDD ryiyemeje byimazeyo politiki ishingiye ku bwinshi bw'amashyaka ariko demokarasi ikuze nk'uko tubyumva mu Burundi ntibushobora gukora bitewe n'iterambere rihoraho no kwanga kwitabira amatora muri buriya cyiciro cy'amatora. Buri gihe haba hari ibitagenda neza, buri gihe bagira ibyo basaba ngo bitabire, cyangwa se rero biteye isoni kuri demokarasi y'igihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu guverinoma ntiyigeze isubiza iki cyifuzo gisaba yuko ibi bibazo, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye abinyujije ku rukuta rwe rwa X yaciye amarenga ko ashobora kwemera ibyo biganiro. Mu Kirundi cyiza yanditse ati narakiriye ubutumwa imigambwe 5 yanditse, turatahura ko hari abantu bumvise amatora umutima ugatura hamwe, mwe nabo bakeneye ikiganiro cy'ubumenyi. Ndabakinguriye cyangwa se ndabemerera yuko iki kiganiro kizaba kigenda kiba kandi kizaca mu mucyo, kizagenda gituma bamwe bakomeza kuba bagira icyo bakuramo. Perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na guverinoma y'u Burundi yiyemeje ko igiye guhagurutsa indege yabo iparitse Madrid. Mwibutse ko igihugu cy'u Burundi nta ndege cyagiraga. Magingaya kikaba kivuga ko kigiye guhagurutsa indege, ariko hakaba hari ibindi bitangaje cyane biraza kuba bigenda bikurikira iyi ndege. Ni mu gihe kandi aha mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi amashyaka agera kuri 5 ya opozisiyo arateganya kutazitabira amatora y'umukuru w'igihugu azaba muri uyu mwaka wa 2027 tugiye kuba tugenda twinjiramo. Nyemera nyamuneka nimba rwa mbere ugeze hano ureba hano handitse ijambo subscribe ujye urikanda, ubundi tujye tubana 5 kuri 5 hano mu makuru yacu agiye agezweho. Maginga ya Corneille Nangaa usanzwe
ari umuyobozi w'ibikorwa rya AFC M23 akaba yikomye igihugu cya Amerika kubera drone za FARDC zishe abantu benshi muri Mushaki. Umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alias Favor ribarizwamo umutwe wa M23 Colonel Nanga yikomye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'igitero ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziheruka kugaba mu gace ka Mushaki zikakigirizamo abaturage benshi. Kuri wa gatanu tariki ya 8 nibwo drone za FARDC zagabye ibitero gikomeye cyane ku isoko rya Mushaki muri teritwari ya Masisi kirwanwamo kicwamo abaturage abandi benshi barakomereka cyane. Kone Nanga binyujije ku rukuta rwe rwa X yavuze ko abakomeretse bamaze kurenga 30. Ubuyobozi yashinje ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa kuba bukomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu bufashamo n'abarimo ingabo z'u Burundi FDLR, abacashuro n'abarimo abanyamerika n'imitwe ya Wazalendo yashikirijwe kuba yishingikirije kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagize ati ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byatumye abantu barenga 30 ndetse bigakomeretsa benshi bakozwe n'ubutegetsi bitemewe bwa Kinshasa bwirata gushyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo buhe ishingira ibikorwa byabwo bufatanyijwemo n'ingabo z'u Burundi, abacashuro n'abanyakongo n'abanyakolombiya n'abanyamerika FDLR, Wazalendo n'indi mitwe igambiriye ikibi byishyurwa n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kone Nanga kandi yagaragaje ko ibikorwa na Kinshasa bikwiye kwamaganwa ku buryo bukomeye kandi ubutegetsi bwa Kinshasa bwabikoze bukagaragaza mu buryo bukomeye cyane. Amerika biciye mu ishami ryayo rishinzwe ububanyi na Afurika kuri wa gatanu yamaganye iki gitero cy'Mushaki ariko yirinda kwerura ngo ivuge ko Kinshasa ariyo iri inyuma y'icyo gitero. Ni Amerika imaze igihe isaba naho yagiye ku ruhande rwa Leta ya Kinshasa nyuma y'ibihugu byombi bisenyanya amasezerano yemerera Washington kujya gucukura amabuye y'agaciro mu gihugu cya Kongo cyane cyane hano muri Rubaya. Kone Nanga yagaragaje ko birababaje kubona Bwana Felix Tshisekedi arimo gukoresha amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwigira inda akorwaho ku ruhande rumwe akiha uburenganzira bwo kwica abaturage b'abasivile batagira kirengera, ku rundi ruhande akaniha uburenganzira bwo kwica amasezerano yose y'amahoro yagiye asinywa. Uyu muyobozi kandi yikomye Amerika yanayihaye yaneruye ko avuga ko Kinshasa ariyo yagabye ibitero cy'Mushaki kandi abantu bose bazi ko ariyo yabikoze. Yagize ati Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika binyuze mu biro byayo bishinzwe Afurika mu buryo buteye amatsiko irigaragaza nk'ibishoboye kugaragara neza nyirabayazana w'ibi bitero bya drone byamaze abantu benshi bose barwana cyane cyane inzirakarengane. Kone Nanga yanenze uko Amerika yitwaye nyuma y'ikiriya gitero, ashimangira ko imvugo yayo ihabanye n'uburemere bw'ibyabaye. Kubw'ubuyobozi Washington yakagombye kuba yashyize mu gatebo kamwe abahohotewe n'abahohoteye nyuma y'uko asabye impande zose gutanga agahenge no kubahiriza ibyo yemeje mu guhagarika imirwano. Yavuze ko kandi kuba Amerika yarashyize M23 na Kinshasa mu gatebo kamwe bw'abugizi kandi bigatesha agaciro ubuhuza, ikindi bigatera kwibaza gukomeye kubijyanye no kubahiriza amahame ndetse n'amasezerano yagiye ashyirwa mu masezerano. Ibi bikaba bikomeza kuba kandi bituma umwuka mubi ukomeza hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibi kandi bikaba bikomeza kuba bibyura umwuka mubi wa Kone Nanga, dore ko Kone Nanga adaciye ku ruhande arashaka guhindura itegeko nshinga, azabikore niba ari akagabo.
ibi ni ibyatangajwe n'umuhuzabikorwa w'ihuriro rya AS M23 ubwo yavugaga ku magambo aherutse gutangazwa na Kisekedi aca amarenga ko yiteguye kuyobora manda ya gatatu binyuze mu guhindura itegeko nshinga muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatandatu ushize, umuhuzabikorwa wa AS M23 yerekanye ko ikiganiro Perezida Felix Tshisekedi aherutse gutanga kigaragaza ukuntu atajya ahinduka, ahora abeshya ahakana byose yakoze no kugerageza amakosa ku bundi rwego guhisha intege nke n'imiyoborere ye. Yagize ati, ninde wabyizera kandi ko tuzi ko ejo azaza asaba imbabazi? Nta kintu tuzi, nta kintu narinzi, ntabwo nari mbizi, ntabwo bambwiye. Ni ikosa ry'u Rwanda, oya ni ikosa rya Paul Kagame, ni ikosa rya Kabila, ni ikosa ry'intambara. Buri gihe ni abantu ariko we nta kimwe. Ejo rero ntimuzatungurwe kuko azavaho, mu minsi iri imbere azavaho. Mu buryo bwo gutebya Corneille Nangaa yongeye ati, kandi ntibizagutungure azavuga ko atara azi ko yari perezida. Yahamagariye imitwe ya politike na societe civile muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo kujya inyuma ya AS M23 bagakomeza urugamba rwo gukuraho ubutegetsi no gutabara igihugu. Yagize ati, arashaka guhindura itegeko nshinga, azabikore niba ari akagabo, ariko ku bitureba ndavugwa mu izina rya AS M23 turavuga ko ari icyo gihe. Kandi ikiganiro n'itangazamakuru cyatumye abanyekongo bumva imigambi ye ngo AS M23 ihamagarirwe kwishyira hamwe nk'imitwe ya politiki, inzego zose z'imibereho mu kwihuza hamwe muri uru rugamba rwo kurinda Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Imitwe yose ya politike mu buhungiro n'Ikishasa ndetse n'iri muri Union Sacrée, ihuriro riri kuvugisha cyane cyane Union, tukaba dusaba yuko bose batujya inyuma. Ibi bigahita bikomeza kuba bigenda byerekana yuko aba bagabo rwose batiteguye kuba bareka uyu mugabo akiyamamaza. Corneille Nangaa kandi yakomeje avuga ko bishwe inyeshyamba abaterabwoba, ati ariko ikizwi neza turi umutwe wo kwibohora n'impinduramatwara ukomeza ushimangira ko icyo bagamije ari ukuzana impinduka muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Corneille Nangaa kandi yagaragaje ko ibyo bahoze barwanira bamwe babonye nko kumirwa mu kurwanira ubutaka birenze igihugu cyose. Yagize ati, turarwanira kubohora abanyekongo ndetse harimo n'abatarumva ko aribo turwanira amoko yose ya Kongo, turwanira igihugu cyose cya Kongo. Mu kiganiro aheruka guha itangazamakuru ku uyu wa gatanu ushize, ari nacyo cya kabiri kuva yongeye gutorerwa 2023, Perezida Felix Tshisekedi yashinje u Rwanda guhungabanya ingabo z'igihugu cye, aca amarenga ko ashobora gutekereza uko kwiyamamariza manda ya gatatu naramuka abisabwe n'abaturage nk'uko we yakomeje ko bagenda abitangaza Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Ni mu gihe kandi mu Burundi biyemeje kuzamura dosiye y'indege ya Perezida imaze imyaka 10 iparitse mu gihugu cya Espagne i Madrid. Kimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cy'u Burundi kiyemeje kongera gufungura dosiye y'indege y'umukuru w'igihugu igiye kumara imyaka 10 yaraheze ku kibuga cy'indege cyo mu gihugu cy'i Burayi yarahapfiriye. Indege ya Perezida w'u Burundi mu bwoko bwa Gulfstream 4 yaheze ku kibuga cy'indege i Madrid muri Espagne, aho yagiye gukoreshwa ariko bigaragara ko ifite ikibazo kitahita gikira. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ko yatekereje kugurisha indege y'umukuru w'igihugu kubera ko imaze gusaza kandi ishobora kuba ikibazo. Yanahishuye ko yatekereje kugurisha indege y'umukuru w'igihugu mu byuma cyangwa se muri bike. Ikinyamakuru RPA
cyo mu gihugu cy'u Burundi kivuga ko indege ya Gulfstream